drugari da ću pokazati kako ubacite skin u Minecraft. Idemo na internet, kucamo skins. Aha, ja sam se upisao. Idemo kucati ovako. Onda idemo tu. I ne bilo početi ovaj potrebi. Samo ovdje mi se učite. Malo mi kućnete. Evo učitom. Ti skinovi rade od 1.7 od prve verzije do 1.7.5 nadalje ne. Sada ćemo uzeti hajde taj nekako mi se najviše skinu. Evo, Wi-Fi sada ništa ne radite, možete to. Idete onda Ctrl+G i C. Sada što radimo? Ovdje možemo izaći. Ja se vraćam kada uparim. Evo ko se vidite meni se upario Minecraft. Idete od New Profile. Odete Ctrl+G ako ste kopirali. Idete Save Profile. Onda idete profile, idete ovo zeleno. I sada ćemo naći to jednom puno skinima. Evo, nije pa ne bude to. Nećemo 1.7.2, onda idete o Goat ili Spy Booster i tu idete sa Telegramu. A da zaboravim se, ako vas može i da kuckate, idete ovdje, označite Star Legend i možda odlazite u Minecraft direktno. Će vas ubaciti na TBT i slicati skin. Ja se vraćam kad... Evo ljudi. Ljudi su kovač pravila seš. A doći ćemo na neki server. Kao sam ako registram, ako ja na server ići ću. Ili ja se vraćam kad se registrujem. Eto, ili kad se registrujem. Ja vidim kao što vidite registrovao sam se. I evo, idem taj skin. Znači, i to mnogi. Evo ovdje sad ima uzeti kit. To ovo tako ima. Eto, isto. Idemo najviše šta da odgovaću, uzeti da radi skin
Imate skin, nadam se da sam pomogao i doviđenja.